بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ويميك الله سبحانه وتعالى لكم بوم الصلاة سلام متميك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Shalom wa Islam, kukumbushana pako ambaga ya kupanga nyamumari kuteni ga Dhulhijja. Mtume sallallahu alaihi wasallam watuzadile huti pangadi mumarihu sitendo shambo ni shikupatagana vimadi bilo kulikangana ni kushipanga nyamumarihu gegano ga Dhulhijja. Shano niwe ya kuvajilo kwa Islam kushiliwa kutenda ibada mumarihu teni ga Dhulhijja. Ibada ya watu jiganiri mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tala ibada ya kuzwadi masunna qabliya ba'diya, sunna ja ad-duha mate paujo pako poka kwa diwa ni kurwadi la kazidi kutola salam, ni kurwadi zoni zine zidi kutola salam. Mpaka mtume sallallahu alaihi wasallam swala jile wajiterle utijiwele salatul awabin, sala jawandu akutenda tauba, sala jawandu wakujila kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ni iwajilu kwa Islam kushulia kutenda sala mpela jalakwe, kadhalika kushulia kurioma Qur'ani, nizoni kushulia kutenda matasbihi na mboroni mashekhi akutumanyiria pakuambaga nteto wabakwe yete Abu Huraira na jao Abdullahi ibn Umar. Jile maanganya wanawawidi wawa wadijin kutenda takbira paka mizika ni mpaka wandu wa khori yaga takbira ya jile maanganya ajo. Hika panzika ni kutenda ga takbira wandu wana ni huya garoni kutenda takbira. Ni ashalongu wa Islam nombewe wakwe iwajilu kukwetu kutenda takbira papadi pori pantina gatu ditutemi shinga tudiko nyumba kutenda takbira, shinga munzeo shinga panzika kutenda takbira. Ashano mwa Islam na ambo ngaiwa musunna kutenda takbira paujo basala ya faradhi wanduazo wazili kumalamu ni kutenda takbira mu masjidi la yele iyo ya kutinda na ni sunna na ambo bola kutenda munzeo au kutenda kunzika kukuye sitendo shabadi kutenda Abu Huraira pampepe na jao Abdullahi ibn Umar. Ashalo mwa Islam ini ya kuwajilwa kukwetu kukumburiana nipa kwa mbaga vandu vadipa tayadi jakuti shari site sinyama sesiragudi gumusheria padiru kujaid kwa vandu walakwe panaishi ndu ya kuraka kuigoza shandanda mundu nagadi ya kuetegele niya akoreshele kutidiru kujaidi taasiri sita shingangamia kapena ngombe kapena mbuzi au ngondolo barini kwa tenda nganawa wakwilula umbozi yao nizoni nganale ngula ngozezi yao paka padisi kadiru kujaidi ni kurishita shinya macho pele ni kulengula ga ngozezyo au kuilula ga umbozyo. Yene uwetu kupata kudijiganya kupisila ga hadithi ja Salama. Salama wawese tekuti anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam litumtumiki Muhammadin sallallahu alaihi wasallam qala jawawese ete idha raaitum hilala dhil hijjati paandawi jashimbuone mwezi wa Dhulhijja naga mwezi udiuoneshe wa Dhulhijja wa arada ahadukum an yudhiya nashira kagawamo muje umanganya aslamu uzishita mudiri kujaidi mwezi ni udiuoneshe baadhi falyumsik an sha'rihi azivile umbozi yao ngajilula wala ngazenga wa adhfarihi ni ngozezi yao nganawa wakuzilengula. Mwezi naga udiuoneshe mundu nakoreshele sinyama shakutitari sitidiri kujaid au awishile niye jakutitari sitidiri kujaid nganalengula ngoze nizoni nganajilula umbo ngazenga umbo wala kuilula au kushoma moto ndo kuzipungula yozupeyo ikuwa yakanika.
Nizoni mundu nganati orya kakadikoze kakalumbike ni shibidi shao mate sindu sesidi nchilumwa ushashilumbike ni kweni ni nchilumwa nganati orya nambo shilunsu ashileshe yoyo shagambe jehoga ni kupaka la mauta ni kuwala ya kutakata nambo ngajilula umbo wala kulengu lango oze au kuzenga umbo zya maloga mtundu udi oze. Asano ngwa Islam kwana mundu vele vadi patayadi ya kutitasiri shita mudiru kudiait barizoni ikwatenda alule shirishi nyama shakuraka kurishita muvande wayaka nina gaji dingamia bazi lazima akole ushuwa wa kutingamiajo jikwanizye ya kanzano na mbona gaji dije ya kanchese au itatu kapena ya kaiwidi au shaka shimo ngaiwa halali kurishita ngamia temtundu welewojo na mbo lazima jikwanizye ya kanzano na mbo nina gaji di ngombe bazi lazima ngombejo jikwanizye ya kaiwidi ngari sita ngombe jashaka shimpebe ngaiwa halali. Kadhalika nina gaji di mbuzi bazi mbuzi jo jikwanizye jashaka ngari sita mburi jikwete miezi nzano au miezi nchese la na mbuzi jo lazima jikwanizye jashaka shikwane jashaka kaje nambo janga kwa shaka ngaiwa sunna. Kadhalika nagaji di ngondolo lazima jikwanizye mieri 6 ni ashana roshi Islam kwa bandu wadi patayadi ya kupanganya ibada ile ya kurishita ibada ya kulungwa no veroni ikwete madibilogi jinji kwa Allah subhanahu wa ta'ala bazi awe bakukuya ngendelo ziyala kwe riazi ya kusilolese resinyama shanti adi ya koreshele kutitarishite niso ni panaine yikuzozegwa kuilolese kwa sinyama shasi ya kuwaga shinyamasho ganishiwa shana ulwele wadizo matedizo dimoni kubadiangalola ni ungalola uni ukooneshela kuti ajimbuzi jaji bari diro dimpepe diro konesele bari jile mburijo ngajizuma wala ngajikoresela kuti ujirishite. Kadhalika shinyamasho ganashiwa shana ulwele wakuoneshela kujilula mbuzijo kapena ngondolojo au ngombejo au ngamia nijikonesela kutijidi pa ulwele sano nibolanga jirishita kwa digongo de wale ulwele na gauna nkonesela nove. Kadhalika mbuzijo ngondolojo ngombejo ngana jikola sile mashangongolo sile mashi nikonesela singa jele male ngongolo zibidi ajimbo zipo kuangaji kwenda senene barishi na jirishite fadhul hijja la ngavanganya ile matena gaji dijikwete kulemala kwa ngongolo au atamuredulil kongolo lumpebe kulemala ko ni kukoneshela bari jilejo ngaji kamushiria wala ngajiba ja kujizwerela ba kujirishita mudir kujaid nizoni sinesha kwa sanchese nisha kuti mbuzijo kabena ngondolojo au ngombejo kabena ngamiajo ngana jiva jigande maupa mushiari shakuti ututu okuwaga nkatimwa maupago ni kuwa mwangadi kwa digongo ya ulwele bazi nagaji dijigandile maupa makagandi gantunduwele bazi ngajiva jakubajilwa kujirishita mudiriku jaid yele ishindu nchese yai bazi ni yai rarli mtumiki Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam محديث جاء البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه فبشتي البراء بن عازب رضي الله عنه كتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فبشتي متمك محمد صلى الله عليه وسلم كتي 4 لا تجوز في الأضاحي كتي isindun chese ngaiwa ya hondigo kwa shinyama shakuri sita mudir kujaid al-awra'u sinyama shikwete ulwele wadizo ngashikulula shenene sinyamasho albayinu awaruha ulwele wadizo ni ulwele wakooneshela nnope shelesho ngari sita walmaridatu albayinu marduha nizoni sinyamasha shidipa kulwala nnope
ni ulwele ukoneshila haramu kurishita. Wal arajau albayinu dhal'uha, nisinya mashashidipa kulemala shailemala lukongolo nishilemasho shikooneshela nnobe. Wal kasiru allati la tunqi, nizoni shashigandile maupa mushiyari shampaka ututu wa ukutama gankati mwa mauba ni kwa mwangadi. Ni kwa shana doshi Islam hadithi jile jikutumanyiri hapa kwa mbaga kushiloleshe rashinyama shashiwajilwe kurishita mudiri kuja Eidul Adha. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Subhanakallahumma bihamdika wa ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilayka. سبحان ربي رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله أعلم.